du don mi nu le pa ulena pol kanak sun tha hai mo tu ni chu ngai thiam kalau dil du electric kan chatlak lok ruanga kan thu thang than atlai zeti ka than non lo pe mo katinan chin in fu du sakle du do ti jingzan inak ngai sak tu mi pi mai song le upatin rin takin karun than ngar ngau ding tu ni thong ni kul hluan li December ni kwat zan thu thanga chun Maungtaw na kha ngai si Tlansia Brigadier General Thurein in an kai zau Bhamaw Khawpi Veng Hleiruki SAC Ralkap in an Thianfai yat sau peng chau gu doawknak SAC in Chemical Tur Bomb an hmang ngang u min chian Zinpi Mino za hrawng SAC in an kai Sagaing Palik Thum PDF in an kai Lasho Ralkap Tlansuak an kai an that ruang khal an phil Syria ramsung buai laiah an Ralthuam Hmunpi Israel in Siatsuah sak ti THUTHANG pol kanun phuang ding Maungtaw na kha ngai Tlansia Brigadier General Thurein in an kai zau Rakhain ram Maungtaw na kha ihsi Tlansia Brigadier General Thurein le akun hnuai ral boy pol in an kai fel zau thu ral rami THUTHANG ramisin thayasi mizan kan THUTHANG Brigadier General Thurein le akut hnuai Ralkap za som nga hrawng an tlan lo ruanga nat tiva pitluani an hol re rau thu kan rak ngai re rau hrawnga khan chun Brigadier General Thurein anak kai re rau hrawng khi raksi an kai chan hi zan nazi pariat hrawng si ama vial silawin akut hnuai ral boi tum pani thum thon an kai hian kai zonga an ma rakhum tu Muslim ralrang arsa pole Ralkap karlaka kaongnak khal asuak tia thayasi Brigadier General Thurein le akun hnuai ral boi tum chin pani thum hrawng chu nungdamin kan kai arsa pol thoi kan kaok thua khan si kan kai tia ral mai THUTHANG ram chun an rel Brigadier General Thurein le akun hnuai Ralkap boi pol an kai thua hin chun zungpom thusua ngai chu an tuar hi lo December niriat zinga Maungtaw pengi SAC hmunpi tang sun asmi na kha nga chu an lak nuwa Khawpi za ten an kut nuaya an reti na kha ngai si Tlansuak Brigadier General Thurein le akun hnuai Ralkap za som nga hrawng an tlan lo ruanga nat vapitluana doi thlunin fe pok nak longjin pol an khambet thlui zan nazi pariat hrawng nungdamin an kai thai mi si Bhamaw Khawpi Veng Hleiruk in an Thianfai Bhamaw Khawpi Kachin Independence Army le SAC karlaka kaoknak adai thei hrilawi December niriat simlam hrawng isin Khawpi sungi Veng Hleiruk le Khawpi lenglam khal in munram Thianfai nak an nei re rau zau tia thuan than Bhamaw Khawpi Palik kem le Department Office leya mun poimo tamson chu in an la thei thlu zawi SAC lamin lara lisin pukpin an sai re rau tia thayasi Grand Hotel Friendly's Hotel lam tiangin kanvalua thei thlu zau saka kha na seti disin pukpi thon inun kap re rau Khawpi sungi ran tang mi pi khalan lai tia THUTHANG ram chun an rel lam khalin saka kha nit tit mun pi chu 120 mm pukpin an vun thum ve kap ni kaoknak hi asau sang lai ati thei December nili zinglam nazi pali hrawng sian thok mi Bhamaw Khawpi lak operation hin SAC lamin vanjam le pukpi an len tuk ruanga khosong mi pakhatlun an thi zau hlaya raltlan le rantang khal an tam tia raltlan mi pi polin an rel Bhamaw hi SAC an hun poimo pakhat si amat na satit sitsing yi kwa kemu thana chau saka kha na satit siphet yi ya long chong yi tatsu khalaya le khun khalaya ni tong chau khalaya ni tong khun thapam pu song yi tat ku tong tong amat satit sit mi pian si tat yin set to yi tat amata tong ti li amyau tat amat tong chau chau amyau tat amat nga tungya ti li teng ka tat yin amat khun tungya chau tan chak ka tat yin amat kuya ta sali engineer tat amat kulili saulau yi engineer tak khwe chun tatma sijasit kunhoi battalion pathum tipol khom nagasi Bhamaw Khawpi lak operation ninga sunga anfe pi rero naka hin in SAC ralven kempo le
an hmun poimo parhaluan an la thei zo tia thei si yat sau peng chau ku ka ok na ka SAC in Chemical Tur Bomb an hmang sian ram thanglam yat sau peng chau gu dawok na ka SAC in Chemical Tur Bomb an hmangi mipi Ralkap luzingin an luak rero tia janu pitu lo meu yi tamro DPLA tuan vau nei tu pakhatin arel December ni sari ni simlam nazi polisin yat sau peng chau ku mun rami amyau tat tongli ku nong wui khalaya nit ku nit ti pole naung chu peng tong khan lam panife SAC operation kolam chu danu pitu lap myau yi tamro DPLA in arwalin annami SAC lamin Chemical Tur Bomb an man ruanga dawthleng tu DPLA Ralkap pol chu tur khu hop ngain an luzingin an luak re rawasi vanzami sian run thlak chu silaw drone in sian run thlak December ni sari nia khan sian run thlaki tur khu hop nga kan Ralkap pol khal tu chun an zia vi vau thlang ka pore raw lai kan si thuthang kan run than pha ding tia danu pitula meu yi tamro DPLA tuan vau nei tu pakhat chun arel sian ram thanglam yat sau peng chau ku mun rama hin November thanela mission danu pitu luam nyau yi tamro DPLA le SAC karla ka hin nitin deu tho ka oknak suaga si nyang u min chan Zinpi Mino za hrawng SAC in an kai Mandalay ram chen nyang u min chan fe nak Zinpi tluana SAC Ralkap le an tuan pi department foi tu polin Mino za lai an kai zawi an hei nak an thei fel lo ruanga an sung kwa pol an tha phang zatia nyang u peng paka pha ho tu kuzi in rel December ni sari jing sin nyang u peng sung nyang u si min chan fe nak Zinpi tluana SAC Ralkap le an tuan pi general admin zung ho tu pol pitu sit pol tang rualin mi vei vak pau nu nau mi party lowin anak kai si nyang u khopi si ni swalam Zinpi mi vei vak pau chu nu nau mi party lowin an kai mi za lain kai tia kan thei nyang u khopi sunga an hruai chi tia an rel an hei nak chek chi theya si lo tika nahak polin nu le pa khalin khui vundoi thluning ti theilowin an an haizet tia kuzi chun arel lo theilo poimo ngai lo chun mi pi vei vak ri lo dinga nyang u peng paka pha chun thu an than tia thesi nyang u khopi sunga hin minau swalo le taw buai men an khale pi tu sita an thun zuri le sitham khal pi tu siti an thun mian tam zau nupiru tivek thubuai te nau nei khal palik sakhan an thlen chun case to sakti lo pitu sita an thun chi sikau jiang thubuai nei khale pitu siti thun si thlu men pitu sit rang milai hol mutam thei palik chu an sina ka kai sumpai an hlo bet tia kuzi chun rel Sagaing palik sentum PDF in an kai Sagaing copy palik sentum pa chu mipral kap yarana pung tat ule an tuan pipolin December niriat jinga an kai tia thesi Burmese Revolution Force BRF yarana pung tat u Brave Soldiers Guerrilla Force le an alliance polchun Sagaing copy sungi veng pakhat valu noin number 3 palik training tlongi tuan re raw lai palik sentum yin thun maung chu amai in rawria an vakai palik sentum pa an kai tuma hin akut sungi cherek som nga tha kut den bom pakhat hand cap le palik thuam thil pol khal an kai tel tia thesi ama muitini pok an sivekin anu fa chu jiang ti mani an ti lo thu khal an rel telephone Lasho Ralkap Tlansuak an kai salih an that ruang khalan phil Shanram Lasho si Tlansuak amat khon asin min sat toyi Ralkap naw phiu ti mi chu tongchi khopi amat ta se simin sat toyi tat asaya ta se Ralkap polin an khem thati aruak lak siang lawin an phil lawi tluna si atham ruanga athi tin thupan an the dar tia athitu naw phiu sung kwa polin an rel Lasho khopi amat khonit asin min sat toyi ta yin asaya khoniti rak tuan Ralkap naw phiu chu July nikul ruan sari nia khan duty Ralkap pa paisa thong rai thamin Tlansuak yangong khopia arak khosai tongji khopi afe laya asaya ta se Ralkap polin December nilinia anakai an khrem that tia thesi Ralkap tlan naw phiu chu an thai tluna rit thaisia tham ruanga thi ti thupan thu the darin ruang khal
asung kwa thai lawin anak philasi ding thluk lai rel nak lau takin an mai Ralkap piro rian rok vothat December nilini sun nu her hrawng an kai Ralkap hmunna an thlen pin an khrem simlam paruk hrawng khan athi hmang athi chinri chun rit thai sia tham ruanga athi ti zong in thuan her an khrem that thu silkhu naka an pu mi si athi thu khal hi asung kwa in sim lo riai aruak chu urin anak phil hlau zau tia asung ko polin an rel an vel that mi Ralkap tlan naw chiu hi nupi fanau nei laiah si an fa khal anaw hak zat lai tia thei si Ralkap sen Thum zo le a ho mi hlei sarin an vel bori athi thu khal an battalion commander tan thai su sim ngam lawin an phe nan a thei ve ten meeting a kau hai Ralkap tlan dang pakhat khal phar tliawin sizunga an phe pitia thei si Syria ram buai laiah an Ralthuam Hmunpi Israelin Siatsuah sak dictator asati lalnak atlang ni December ni ko jing chu Syria mi people an bai sei nak thar thon jing an rathau nan an ma khwa vi vauding rang don harnak thudangin arak muak lala kandung zarpinia khan Syria ram alai lit naki ISIS mun people le an Ralkap umnak mun pol chu US raldaw vanjamin arak kap chemchau chuvekin Israel vanjam khalin Syria Khawpi Damascus an Ralthuam re nak mun pi chu vanjamin bom anak thlak siat ve kan thuthang afiang thei big dingin kanun bot toy mai ding tui Syria ram dictator hlon thatu HTS riam kai pol hi khwalani Al Qaeda kan timi pol an si hi pol kut sungi Ralthuam ti nung pol an thlending du lawa Israel hin arak Siatsuah chia asithei tia Middle East lam hliak lai tu polun an rel chubangin US ram khalin Syria rama Ralkap zakwa hrawng achar chen red ringi IS pol dau tu kat mi phun how tu pol le an alliance pol kudung le in Ralthuam asan thup ring khatlam ve thunga chun Turkey ramin ramri tluanisin tui HTS pol Ralthuam arak rol ruk ve ring si US President Joe Biden ni tongkam takin Syria rama hin rem chan ham thatnak le ralrin tul zat mi tik chu chan an paltlang re ro si zarpinia khan harmon tlangzimi Syria Ralkap Hmunpi chu Israel Ralkap IDF in anak valadai ramritluan khala Israel Ralkap an pharona sa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu rel dana chun biaknak lam le miphun lam thleidang lawin Syria ral tlanza ten kanak muak ramritluanisin kan za kanak sana si churual rualin kan ram thrangi ti nung thai thil chu kan sir dino ring tia arel tuisim lam kan thuthang chu hitin kan chemter hiding Syria thuthang karun bot toinak san chu Syria ram dau thlengnak le Myanmar ram dau thlengnak thuthang silawin satire anti irsit chaham atlak van doi ti veki ba bul nei lawi ka ok fek faunak chaham zongin runti suwa katum ruanga si inak ngai sak khram ding ho kho kan thuthang achem tiang in ngai sak ruanga kalung oi nanza ten sunta Maungtaw